Amukasu Hope Channel Manipuri gi maikaidagi yengbiri mampung khudingmakpu taramna okchari ngasi akhoina lesson ahum shunaba se naina gadauba gidamakta aigi brother aigi sister sing amasu aigi brother lengsin biroglimbusu taramna okchari aigi yeta famliba aigi sister Khampui amasung brother Gaimai amasung brother Abjas mayambu kurumjari ngasi gi lesson 3 number 3 haiba sida akhoina naina gani mamangi wari aduga haurakpham adugi akoina adugi warida nainagani aduna asigi wari se mapung phaningai gidamakta aigi sister Khampuina prayer tobisuna mayam ishorda haijasi sargada leba ipa ishor thagachari hakki sigumba nungairaba numit pibire ishor nangna akoi mayam nangi wahaise discuss tawraga ngangnaraga ishor nangi manakta changhanningai masung nangna mateng pangbiyo haigadawa akoi pulappu nangi sargadutuna yawbiyo amasung tagadawa online da tagadawa mi mayambusu nangi sargadutna moibusu gyan tahanbiyo amasung haubadagi loiba phau ishor nangna yawbiyo jisugi mingda amen amen yam nungare sister Khampui ngasi akoina lesson number 3 the back story the prologue haina kanyo mamangi wari adugi introduction adugi prologue adudo akoina nainagani akoi ngasi gi akoi gi memory verse adudi John 1 verse 1 haiba asida akoina nainagani ahubada wahai adu leirami wahai adu ishorga leirami amashung wahai adu ishor oirami haiba asise yamna phajaba ko yamna phajaba verse ama oina aina uhalli maramdi akoina ngasi lesson asida akoina hayeng thaba matamda taimong pan gi semdringai mamangi wari ko taimpan bu semdringai gi mamangi wari ahauba back story introduction part hana koina lesson 1 da koina naina khre John na kari gi damak ta se lyrics ibanu haiba matamda ngasi di koina yengmina gani adugi mamang halaga maning halaga koina yengmina se sigi wari se karam haim khibano haibado akoi hoi ngasi gi lesson ase akoina aigi Sunday lesson sida ai adum changjage aina changba matamda asigi memory verse ase aina ahum thokna khaidok laga aina ngasi aina ngangjagani ahum thokna khaidokpa adudi asise ahum khona khaidok tringai mamangda taimung panda akoina jishu na leiringai matamda mangonda khoidagi attack tokhiba haisira adudi mahak ase ishor nate haina taimo mina yamna haina rami Jewish khoigi matamda hauraga moina asise maase ishor asengba ishor natte ko haina hangnarami Jewish khoidagi hauraga duga Arianism haiba khoigi asigi mi singsina shu moibusu adu Jishu ase ishor nate haina thajarami ko adubu akhoi Christian nang akhoi phausu ngasi akhoi phauribra adudi Jishu ase ishor makra natraga kanara haiba matamda akhoi ishada phau question hangi aina phau ishada du question hangi Jishu haiba se ishora haibase ko si haiba matamda aina si question se aina yengma matamda hujiki John verse 1 akhoi memory verse asina tagli asina aingonda sengna hangdoktuna aingonda taktuna lari aduna ngasi gi asigi memory verse ahum se aina memory verse amase aina ahum thokna khaidokraga aina ngangjagani John verse 1 da kari haina haiba matamda in the beginning haina haye in the beginning was the word in the beginning was the word haina haye ahauba wahai adu leirami haibam tam wahai asi kanaga changdamnabano haiba matamda wahai asi Jishu ga changdamnabani haye ko word haibase Jishu ga changdamnabani haye aduna takpudi akhoina hoy asigi ahauba in the beginning was the word habdi ahauba da wahai adu leirami haibdo ahauba haibisi kari karamba haubdino taimung pan semba matamgi ahauba nate ahauba haibdi taimung pan semba haudringai gi sharga da leiriba ahauba adudagi ahanba ko beginning of all beginnings saina ko adudagi wari se lakpani ko aduna aikoina ahauba haibisi in the beginning haibase kadaidagi haubunu haim matamda Genesis so aikoina uba phange in the beginning taimung pan semme ko ahanma mata adubu asigi John 1 verse na takpudi in the beginning taimung pan bu semba haudringai mamangdagi wari ko akoina ngasang aikoidi topic the back story maning hanba akoina mamangi wari da akoina negani haina kre aduna
ahauba wahai adu leirami haibam ahauba wahai adu leirami haibda wahai se Jishu ga chamdamnabani aduna takpudi ahauba da Jishu adu leirami haiba yai ko ahauba haiba se ngasai haikre clear ohan kre taimupan bu sem khra matungi ahauba do nate taimupan bu sem baudringai gi sarga mathak to sarga pambi leiriba ahauba adugi ahauba da Jishu adu bu leirami hai ko duga point number 2 wahai adu ishor ga leiminarami and the word was with God haibani and the word aina ngasai word wahai adu di Jishu ni and with God haibani adu already ishor mapa ishor ga leiminarami haimani ko yamna phajaba adudi akoina yengba matamda akoi gi lesson ngasi gi akoina tapam the Greek word pros haibase close association yamna naknaba haina asida akoi gi lesson ne yam taklami aduna haibadi closely associated with God ko yam naknaba mapa ishor ga yam naknaba adugi changdamna hali adudi Jishu ado mapa ishor ga yam naknarami haye ko ngasai hai khre ahanbada ishor ado leirami adug ani shubada point ani shubada ina hai kibudo and the word was with God wahai ado ishor ga leiminarami Jishu ado ishor ga leiminarami haina sumain haye akoina asige lesson da akoina Sunday lesson da akoina yengma matamda bosom hairabadi asimagi asida mamang da phamba ko sumain pambiba gumba adumaina aikoigi lesson da uhaline Jishu ga ishor mapa ishor se ma asmaina yam naknaba ain example aina mapa mo erga egi isha du asmaina pambo erga khoi amahani akoigi thak se amahani ko nungsinabado amahani haina una urhalene aduna akoigi lesson na takpudi Jishu aduga mapa ishor adu mapa ibungo adu amahani phaminai haina ko yam naknai aduna aduga ahum suba point asida kari hai haidi the word was with God amasung wahai adu ishor oirami ko yamna asida ne khoida khoina khra bhab tabu ngamnaba ta tai akoina the word was amasung wahai ado ishor oirami and the word was God hai adudi the word was God adudi Jishu ado mapara maramdi the word was God hai amasung wahai ado ishor oirami hairabdi wahai ado hairabdi Jishu ado ishor oirami hairabdi adudi Jishu ado mapa oibe yabra ko yade ko aduna akoina sida clearly uwe adudi Jishu haibadudi akoigi asengba ishor akoi bu sembiba mapu ko akoigi lesson asina taktuna leri John 1 verse 3 da haibaduni sida mahak asi hanba ishor leirami pot pumnamak ibungo mahaki mafam oirakle aduga oikraba adu ibungo mahak yaudana kari amat oirakte ko sembiba mapu se mani mahak ni haina aduna ngasai na haibadi magi mapa ibungo mapaga Jishu adu yamna naknai close associated ka akhoi lesson na takpado pros haibado yamna naknaba mapagi Jishu ga yamna naknaba haina sida akhoina uhanki aduna akhoi asida hangba yai adudi Jishu adudi mapa oirabra haina ko maramdi akhoi Bible verse ta haibado the word was God amasung wahai adu isho oirami adudi Jishu adudi mapa ibungo adu oirabra haina hangba matam adudi asi clearly aigonda utpiriba aina mit pangningai amo oiba adudi ishor adudi asengba ishor se asida uheko taimong panbu sembi boma pududi asida gi hena sengba Bible verse aina unadri ko aduna adudi John Vern adudi akhoi haibi yai ngasai aina point number 2 da haikibido and the word was with God and the word ngasai na the word have the Jishu ni was with God mapai bungo gani adudi akhoi se anga tunga ba ishor lebra haiba question su lakpa yai ko adubu John 1 verse 18 na takpadudi duga mi kana amata ishor bu kaidungai de su udri mapagi mathanta mathada mapagi mathada ko sida phamba leiba amata ngaiba machani pa adu mahakpu
ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯍꯥꯅꯤ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯝꯕ ꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤ ꯖꯣꯟ ꯚꯔꯁ 1ꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯑꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯉꯝꯒꯦꯔꯥ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯦꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯦꯟꯖꯦꯜ ꯒꯦꯕ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯨ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯖꯦꯁꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗꯣ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯖꯤꯁꯨꯗꯨꯅꯤ ꯏꯁꯣꯔꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯂꯧꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯗꯝꯒꯤ ꯃꯄꯥꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯏꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯆꯥꯅ ꯂꯥꯜꯂꯕꯗꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯛꯁꯁꯦ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯔꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯣ ꯊꯦꯡꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯦꯗꯝꯅ ꯂꯥꯟꯅꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯕꯅꯤꯅ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯕꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯖꯌꯥ 43 verse 11ꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯩꯇꯅꯤ ꯖꯦꯍꯣꯋꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯐꯖꯅ ꯏꯕꯤꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯌꯦꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯄꯥꯗꯨ ꯂꯥꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯗꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯝꯒꯤ ꯃꯄꯥꯁꯨ ꯃꯣꯖꯦꯁꯀꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯏꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯔꯨꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏꯔꯨꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯄꯥꯡ ꯇꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯤꯕꯤꯈꯤꯕ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯖꯦꯁꯅ ꯁꯤꯕꯤꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯟꯖꯦꯜ ꯒꯦꯕ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜꯅ ꯁꯤꯕꯤꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯆꯥꯗꯨꯅ ꯁꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨ ꯔꯤꯛꯁꯇꯣ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯊꯪ ꯂꯦꯁꯟ ꯃꯟꯗꯦꯒꯤ ꯂꯩꯅꯒꯗꯧꯕ ꯁꯤꯁꯇꯔ ꯈꯝꯄꯨꯏꯗ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯄꯤꯕꯤꯌꯦ ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯄꯥꯔꯠ ꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯖꯣꯟꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯣꯟꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯏꯕ ꯔꯥꯏꯇꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯃꯥ ꯊꯝꯕꯅꯤꯀꯣ ꯖꯣꯟ in the beginning was the word ko the word was with God ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯒꯣꯁ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯔꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯟꯗꯦꯒꯤ ꯄꯣꯔꯁꯟꯗ ꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯃꯦꯠ ꯐ꯭ꯂꯦꯁ ꯍꯥꯏ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯥ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯀꯔꯤꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯆꯝꯗꯝꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯠꯁ ꯅꯊꯤꯡ ꯏꯖꯤ ꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯏꯖꯤ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯐꯣꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯏꯟꯀꯥꯔꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯣ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯃꯥꯕꯨ ꯎꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯤꯔꯦꯀꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯥꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯀꯔꯤꯁꯥ ꯋꯥ ꯀꯣ ꯋꯥꯔꯗ ꯋꯤꯠ ꯐ꯭ꯂꯦꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯣꯜꯂ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯀꯣ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯔꯗꯁꯦ ꯋꯥꯍꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯟꯈ꯭ꯔꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯗ꯭ꯋꯦꯜ ꯑꯃꯪ ꯑꯁ ꯍꯥꯏꯌꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯖꯣꯟꯅ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯒꯣꯁ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯎꯔꯕ ꯍꯩꯔꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯂꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯂꯥꯇꯣꯟꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯥꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯣꯠꯁꯇ ꯂꯣꯒꯣꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ
kingdom se ani lay hai kari kingdom ra ga ama sina sarga gi leibak mutpa naidaba ama sina mutpa asi se kari represent tawbra art pu represent tawbane ba ko asidi mutpa leibane hai ko aduna mana kari asi logical oina ko logos haibagi word haiba ko biblical dadi huzik John na ibagi style dadi ko logos haiba se ishor bune haiba divine ko Jesus pu refer tawba but then Greek ta na chatpa matamda thoughts akhoi gi wakhal ko wa asina su tawe adubu mana asida kari emphasize tawbra kari maru oina utpra haraga it's nothing but then wari ishor se na akhoi gi dama incarnation oina lakpa ko ma se ishor se masa se wa oina kari sa possess tawkhre ma gi thawai aseng base wa oina on khre ko haibdi mi gi masang onda ko possess oikhre haiba aduna asida yamna completely different over term ko mana asida become flesh among us hai ko adu John 1:14 da so hoina paaba matamda Bible mayam layerdi 1:14 da chase ko 1:14 da hai hoi the word become flesh and dwell among us go and we beheld his glory go the glory as of the only begotten of the Father full of grace and truth hai go wa ishor se incarnate oina changasu magi masangonda ishor gi mapagi thousand mapagi power sakti na pik thalle haine go adunina logos se represent the eternal God hai ko logos ha se career ga ngam khai leidaba ishor ko haina su represent tawai ko aduga ishor logos ha se represent tawbra mu hairaga wangang ba ngamba ko action tawba ngamba migi gumna lakpa ko ngamba si kanabu represent tawbra ga ishor jisu bu represent tawba ko the eternal God become a human being hardi taiba ngam thoiraba ishor se akhoi gumna ko mi gumna lakpa adubu ma se ishor ne divinity ne haibane ba ko Exodus 25:8 amuk chat akhoina pabi gira brother na Exodus 25:8 dasu kari haibra haraga asida aina pagi ko aduga aina makhoi gi marakta leinaba makhoi na egi damakta asengba mafam ama sagadabani sumra kari haibra haraga church sanctuary haiba dasu haigo sanctuary se ishorna akhoi ma leiba mafam ni haigo dwell oiga dawba tin ge dawba mafam ni haigo Israelite khoi da haibi ko si yamna maru oye ko ishor oiraga mana incarnation tawraga macha ibungo na ko akhoi gi damak akhoi gi mi gi masa se lauraga chang mana magi divine glory se lotlaga ko mi ngonda akhoi bu contact tawba nungai ningai akhoi bu contact tawba nungai ningai gi damak mana sida aduna is simple the word made flesh haibadi karira hairaga wahai sina hakchang olakpa ko adu kanabu refer tawbra ga ishor bu logos haiba se it's a ishor ko John 1 gida akhoina chatpam tan word of God haibado adu ishor bu refer tawbane ba ko okay yam nuare yam na phajaba ko akhoina ngasai introduction part ta koine sandi part ta koine yengre adudi word haiba se kari haina bano sigi memory verse na tak basi kari tak pano haibam tom to understanding lai khram tung da khoine changlaga mu ka mandilation da henna understanding lai ninga brother sister khampuina chana sengna upi khre ko the word made flesh ado jishu ado hakchang olaga akhoi gi damak to akhoi gi damak da lakpa mo sida lakre ko amuka ho hojik hoy Tuesday lesson da yemini ga sister khampuina Tuesday lesson da di akhoina kari refer tawbra haraga John na ma se iba hore ko mana John haiba nupa si yamna kari haisha observe tawba mi nupa ne go ishor na thabak tawba mana prophecy kari haisha miracle gumba tawba matamda magi manakta dum leiba mi ne aduga ma se yamna haiba haising nupa ne go yam intelligent oibane asida kari depict tawbra hearing or not hearing the word hai go tabra tadabra hai go tabra tadabra ishor gi wado hai go ta ashida mana Wednesday da chaladi makhal khaido ai ko adubu Tuesday da di direct oina khoina changma matamda
ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯁꯦ ꯇꯥꯔꯒ ꯀꯣ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯔꯒ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯀꯅꯥ ꯈꯣꯏꯕꯨꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯖ꯭ꯌꯨꯁꯤꯡꯕꯨ ꯐꯔꯤꯁꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯋꯦꯀꯣ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯗꯣ ꯈꯪꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯀꯣ ꯎꯔ ꯐꯥꯎ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯠꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯌꯦꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯌꯦꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯔꯣꯃꯟꯁ 11:24ꯗ ꯑꯃꯔꯛ ꯄꯥꯕꯤꯒꯦꯔꯥ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯅ ꯍꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯒꯤ ꯆꯣꯔꯐꯣꯜ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗꯒꯤ ꯀꯛꯊꯠꯂꯒ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯅ ꯏꯪꯈꯣꯜꯒꯤ ꯆꯣꯔꯐꯣꯜ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯗꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯥꯁꯤꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯣꯔꯐꯣꯜ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯀꯌꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯁꯦꯝꯕꯤꯒꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅꯀꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯑꯦꯝꯐꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯖꯦꯟꯇꯥꯏꯜꯁ ꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯖꯨꯏꯁ ꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯇꯥꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯟꯗ꯭ꯔꯒ ꯖꯦꯟꯇꯥꯏꯜꯁ ꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯪꯗꯕ ꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯤꯅ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯎꯔꯒ ꯊꯥꯖꯔꯒ ꯂꯧꯁꯟꯕꯕꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯖꯦꯟꯇꯥꯏꯜꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦꯀꯣ ꯅꯪ ꯕꯨꯁ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯕꯨꯁ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯪꯗꯤ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯁꯦꯐ ꯕꯥꯏ ꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯪ ꯄꯣꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯄꯣꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯁꯦꯐ ꯕꯥꯏ ꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯨ ꯂꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯗ ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯤ ꯏꯖ ꯑ ꯇ꯭ꯔꯨ ꯂꯥꯏꯠ ꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯉꯥꯟꯍꯟꯕ ꯀꯣ ꯃꯉꯥꯟ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯉꯥꯟ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯃꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯀꯣ ꯂꯨꯏꯁ ꯂꯨꯏꯁꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯌꯥꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯊꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯗ ꯁꯟ ꯍꯦꯁ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯦꯇꯥꯐꯣꯔ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯥꯏ ꯕꯤꯂꯤꯞ ꯏꯟ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯌꯥꯅꯤꯇꯤ ꯑꯦꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯔꯥꯏꯖꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯈꯠꯄꯗꯣ ꯁꯟꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯗꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯕꯨ ꯊꯥꯖꯩ ꯁꯟꯔꯥꯏꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯌꯦꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯦ ꯏꯠꯁ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯃꯤ ꯀꯅꯥ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯁꯤ ꯖꯣꯟꯅꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯏꯠ ꯃꯉꯥꯟꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯥꯟꯍꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯀꯅꯥꯕꯨꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯆꯪꯖꯕꯗꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔ ꯊꯤꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯗ ꯆꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨꯁꯤ ꯔꯤꯁꯤꯞ ꯇꯧꯔ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯔꯤꯁꯤꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯦꯔꯤꯡ ꯑꯣꯔ ꯅꯣꯠ ꯍꯦꯔꯤꯡ ꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯀꯣ ꯃꯦꯟ ꯑꯦꯝꯐꯁꯤꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯄꯣꯜꯅꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯀꯣ ꯊꯤꯝ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯖ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯦ ꯖꯦꯟꯇꯥꯏꯜꯁ ꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯀꯣ ꯖꯦꯟꯇꯥꯏꯜꯁ ꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯖꯦꯟꯇꯥꯏꯜꯁ ꯈꯣꯏꯕꯨꯁꯨ ꯋꯔꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯋꯔꯟ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯪꯁꯨ ꯕꯣꯁ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕꯣꯁ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯪ ꯁꯦꯐ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯖ꯭ꯌꯨꯁ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯖ꯭ꯌꯨꯁ ꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯇꯥꯕꯤꯗꯕꯅꯤꯅ ꯖꯦꯟꯇꯥꯏꯜꯁ ꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯗꯣ ꯈꯨꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯈꯨꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯣꯁ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯃꯄꯥꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯟꯅ ꯅꯣꯏ ꯁꯦꯐ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯦꯠꯅꯦꯁꯗꯦꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯣꯀꯦ ꯉꯁꯤ ꯋꯦꯅꯁꯗꯦꯒꯤ ꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯋꯦꯅꯁꯗꯦꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯒ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯁꯄꯦꯜ ꯖꯣꯟ ꯒꯣꯁꯄꯦꯜꯅ ꯀꯃꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯁꯨꯔꯨꯛ ꯑꯅꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏꯀꯣ ꯏꯕꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯏꯕꯤꯁꯦ ꯁꯨꯔꯨꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯃꯦꯁꯥꯌꯥꯅꯦ ꯊꯥꯖꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯏꯁꯣꯔ ꯃꯦꯁꯥꯌꯥꯅꯦ ꯊꯥꯖꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝ ꯑꯣꯐ ꯆꯣꯏꯁ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯏꯁꯣꯔꯗꯀꯣ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯤꯡ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯀꯣ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝ ꯑꯣꯐ ꯆꯣꯏꯁ ꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣꯀꯣ
11 of the disciple haina ibi sida haidi ishor gi disciple have tari tro sabok sing do 11 ko 11 sing 11 disciple amasung Nicodemus ko Nicodemus ka the woman at the well haibidi karamna haisira ising sokphamda si sok ba leiramba koi lesson number 1 da pabada di ko yaurani duga the man born blind habana koi lesson number 1 pabada yaura thingnara mani kam ishona kumrakpada mi tangba nupa ama leiramba duni ko adu nupa du suni second amar duga sina first group ni duga amarom da yengragana second group da kana yaurba haibadu yengminasi Pharisee and the high priest ko power of Pharisees and high priest and ishona kama haini chak tan manga ko tan manga amasung nga lising manga khaidorga koi mi oibabu in khibdune ko ai pi khibu haib tare ko yen khibdune adu miyam amasung juda ishorgi sibok tara 12 manungda ama yaukhiba juda ko ishorbu 30 piece of silver da yonkhiba juda nupa duni ko jo yonkhi duni adu koi patharak pada John na sida muk ibiki ko si karamba kanglup bra haibado obzan signi ibiki si first ki kanglup sina kamai tokhiba do kanam zani ingmina si ko si in the first ki kanglup sina ishorbu koi thajaba hai tare ko ishorbu thajaba haidi ishorna magi kama haini magi the believer ishorna thong chauna hangbiba ko so thajaba sing thong chauna hangbiba amasung mabu koina wat tharakpa kumada ishorgi the like hai tare ishorgi mangana gido koina ngaiba amasung koina wat tharakpa hai tare koina kama haini sin ama tobirasu pap kya tawrasu chen daba ishordigi hena naksinakpa khoigi pap isobu kokpiyo haina ko hena change changjaba haida kokpinaba changjaraga hena matungda change torok hai tare ko matungda change torokpa dugumba misingduni aduga haida isobu thajaba hai tare thajaba haide mangangi isorgi manganduna hena thajaba hena manung dugumba mi soibasingbu kuri mai khangnaba haiga son of god isorgi macha sing haina khangnai ko duga amoromna second group tana kamai ibra group kamai ibir haga tawningma rasi tawba haide tare ko tawningma rasi tawba haide freedom of choice pi bi hai tare dugma mi sing amasung akhoi mioi sing matam si sune mamadadi mpan thoknu hainai ko haide mi se mamadadi mi phataba yam thole ko mi phata yam thole haide khoi imungda su le mapan thokunu mamadadi ma thore su nga ningai da thu ko haibagumna moi khoi mioi bising se manganda leiba ngamdreba ko ado freedom of choice haibagi matang ase freedom of choice haibadi akhoi tayo mi khuding makini adubu nangna afaba ingera natraga phataba ingera ko adudi nangi khushi ni adubu asige lesson na takpudi brother gaiman so haibikre afaba inbasinga phataba inbasing ni ko si yamna phaje hoi brother gaiman continue tobiyo sida ibibu kumna akoina koi amarom na haragana koi se mangan se pamlaktreba mamma tham pamreba ko dunne hoi ai koi se mamma se karanu changna ram haraga phatabarom da changdam nei ko mamma se the phone chamda nei duga koina wa tharak padasu sometimes koi se isorda challenging ma torokpa ko kumago haidi isor se matam dang kaw ba haitare sigma kanglup se ko haidi koi nungai matam da su haraw matam da su haidi wa tharak pam som su isorda ningsing daba koina like khumo matang da koi like khum se haise aduga koina mahaido phangma mutung da isor kaw thokpa ko adugumma kanglup tuni sing amarom hairagana duk sida ibi kumna duga sida koina James 2 verse 19 ko do pamina si do Manipuri da Bible da hairagana Jacob 2 ko Jacob 2 ani gi ko nipan mapan ko mapan da pamina si tingmang mapu maha amak tingbang mapu ama khak lei haiba asi naha thajai madu aphabani lai phataba singsu mabu thajai amasung
ꯀꯤꯗꯨꯅ ꯊꯛꯅꯤꯡꯏ ꯀꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯕꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯥꯏ ꯐꯥꯎ ꯁꯩꯇꯥꯟ ꯐꯥꯎ ꯊꯥꯖꯩꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯤꯛꯈꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯤꯗꯨꯅ ꯀꯤꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣ ꯅꯤꯛꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩ ꯕꯤꯕꯀꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯠꯇꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯉꯥꯟ ꯄꯥꯝꯗꯕꯤꯗ ꯑꯃꯝꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔ ꯊꯥꯖꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯀꯨꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯃꯥꯏ ꯌꯦꯛꯅꯗꯨꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯀꯨꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇꯨꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯒꯥꯏꯃꯩ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯁꯟ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯗꯦ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇ ꯍꯦꯔꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯅꯣꯠ ꯍꯦꯔꯤꯡ ꯇꯥꯕ ꯇꯥꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯖꯕꯒ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯐ꯭रीडम ꯑꯣꯐ ꯆꯣꯏꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯈꯟꯕꯀꯣ ꯑꯐꯕ ꯈꯟꯒꯦꯔꯥ ꯐꯠꯇꯕ ꯈꯟꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯉꯥꯟꯕ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯝꯕ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇꯣ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯑꯩ ꯀꯔꯝꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯉꯥꯟꯕ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯪ ꯂꯦꯞꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯝꯕ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯦꯞꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪ ꯀꯔꯝꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯅꯪ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯉꯥꯟꯕꯗꯨꯗ ꯂꯦꯞꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯝꯕꯗꯨꯅ ꯂꯦꯞꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯒꯥꯏꯃꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯔꯁꯗꯦ ꯂꯦꯁꯟꯗ ꯆꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯊꯔꯁꯗꯦ ꯂꯦꯁꯟꯕꯨ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯄꯨ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯗꯔ ꯁꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯖꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯖꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯦꯀꯣ ꯖꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯦꯟ ꯖꯣꯟ 17:1-5 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯟꯗꯦꯒ ꯁꯟꯗꯦꯒꯤ ꯄꯔꯥꯗꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯁꯦ is a divine son of God ꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯅꯗꯤ he's the creator of the universe ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯅꯦ ꯖꯣꯟ verse 1-3 ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ nothing was made ꯃꯥ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯁꯦꯝꯔꯝꯗꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯁꯦ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ ꯑꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯁꯤ ꯃꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟꯕꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯣꯛꯑꯣ ꯂꯩꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯣꯟ 1:14 ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ he became into human form ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯑꯁꯤda ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯞ ꯆꯦꯜꯂꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯦ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯦ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯔꯣꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯖꯣꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯔꯤꯐꯥꯏ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯜꯂꯝꯃꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯖꯣꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯁꯣꯔꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯁꯦ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯖꯣꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯗꯤꯁꯥꯏꯄꯜ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯕ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯈꯔ ꯖꯤꯎꯁꯤꯡ ꯐꯦꯔꯤꯁꯤ ꯁꯦꯗꯨꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯈꯔꯅ ꯂꯧꯕꯤꯔꯝꯗꯦ ꯃꯥꯕꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯕꯨ ꯂꯧꯕ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯦꯞꯔꯒ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯖꯣꯟꯅꯁꯨ ꯃꯁꯥꯅꯁꯨ ꯈꯪꯕꯀோ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯔꯒ ꯃꯥ ꯑꯃꯨꯛꯀ rose from the dead hingatlaga sargo chatpa nganasu mahak asi mapagi lo ase mapung phahallaga victory oiraga chatpase adudasu akoina khangne ko adugidamakta jona yam thagat kadabune ko hojikti praise of the human and praise of the god si anine jona thagat pase aduda inade crucifixion gi matang ase crucifixion ase yam it's a shameful yamna ikainangai oibani ko adugi matam asida rom singna kamai mi bu hatpra pap chenba sing khakta crucified tawraga
yam sathina phuraga Mara leibasing khak tang maran leiba singkhakta sathina phuraga torture toraga sumaina crucify tawgadobne adubu Jesu Christa masadi maran krais laite adubu maran leibagi marakta yawhanbi bani ko mahakpo yam nungsinangai oyem adu khakna tabina mahabu maran chu thinbiraga adudagin mahakpo yam sathina sige tawna mahakpo su phubirame ko akhone sidam John gi para sid pabunganda aduga crucify tawbase akhone dum Bible da pabunganda naked na ko naked na crucify tawe sumaina haye yam ikai na ngai su oibane Yesu Christa se achumba akhoi gidamak nungsi habse sida khange ko kanana nangsu mi gidamakta siba ngamngani akhoi already akhoi wakhan mot ni ngamroi aduga mathak tu som ko naked one sibio haredi ngamroi wakhan asida ko adubu Jesu Christa se adu phau su krisu khandabina ikaiba khangdabina akhoi gidamakta ko asumaina thadok piramme akhoi gidamakta adu haujikti glorious found in Luke and John akoina Luke ka John gi book asida ko dum pa bunganda thagat pa glorious ki matang ase yamba Luke ka John gi matang asida phangani gospel Matthew Mark Luke John so ayama phangani adubo Luke ka John asida ko adum Yesu Christa gi yama story ase khoina phangani haye ko asida Yesu Christa na mahak asina cross asida siramdai asida kari haibra ipa matam ase yaukre ai hakpu glorify tawo na hakina san pase adu already aina suna na hakona glorify tawgani hainabni ko kari gira hairaga Jesu Christa masamak na su khangkhre haujite cross ta pangting manganda aigi matam se nakre ipa na tharak base ai mapung phage tawre haibase ma khangrakpani bako mana cross asida ma siramdradi victory sungoi oiroi plan ase ko collapse oireni adudagine di glorify su ko laisu lairamoi mana sibadagi ne ko adu ai brother khoine su kra hapiro dite yamna phajaba yamna su nungaiba akhoi ngasi gi lesson maning halaga mamangi wari dagi akhoina yenglae asigi wari si khoi yamna phajaba yamna su tamjingai ba khoi bahap su akhoi bu sengdok piba ko duna yamna phajare Thursday relation bu lobby bagi damakta brother abjes pusu yam harau jai yam thaga jai ngasi akhoi bu asiga yengbir man puting mak pusu bahap tamina gani haina khali maramadi ngasi gi topic asese lyric kadai su yauroi dubu si John na first introduction magi lyric ta ahanba ishor bu thangat maming thangat poina in the beginning was the word and the word was with God and the word was God haina man ahanba John was 1 verse 1 mana magi lyric se mana iba hawa matamda ishor gi maming hana mana thagalaga asida clearly understanding akhoi gi damakta bhab taningai haina mana ibi bagi damakta yamna phajaba akhoi ngasi aigi marakta leiriba aigi brother sing amasu sister yamna akhoi na khoi na contribute toraga khoi na purak pina base yengbiri man puti makshu yam thank you hainingi aduga noigi akhoi gi team aigi brother sing amasu sister ku thank you hainingi aduga ngasi ngasai khoi na tambi khre sigi lesson aina point out spiritual lesson thawai gi tamba yaba adudi karino haima matamda aina puthokning ba adudi nang ngasi lebliba se karamba manganda leblibano ngasai aina hai Christian amoina ai khoi ishor se leibra ishor se thajaba yaba ishora haina akoina hangba matamna John verse 1:1 na seng na phajana yam nanna ibiduna thamli aigi damak su mit pangningai oi duna nangi damak ta su mit pangningai oishunu haina aina mayam busu yengminna ba encourage tawjari nangna leblibu mafam do kadai da leblibano anganba marakta leblibra amamba marakta leblibra haithiba singmi budu nang oiribra natraga ishogi wahai tabungamba mi du nang adu oiribra haibse mayambu aina si question se hangningi duna ngasigi lesson number 3 bu mapung phan bigi damakta agi team amasung hope channel manipuri mai kai degi thank you haijani amen amen